Pa ovo nisam čuo. Isto. Šta da? Kakve žabe? Joj. Dobro. Sitting there for 8 hours, doing nothing basically, and I'm nervous the entire time. But once we get in the scene, I felt completely in my own. And it's that instinct that tells you you made the right decision. Did you have a set of rules like you do girl on girl, guy on girl, girl guy guy, orgy, threesome, whatever? Did you what won't you do? I will not let somebody inside of me. Okay. It's Okay. I don't want somebody sitting in me for a few days. Right. Okay, so And it's very do. personal. Yeah. Right. Okay, let me gather myself. Hello, little boys, little toys. We have the dreams you'll believe in. What are some of the awards that you won? Former of the year Form of the year, and threesome of the year. threesome. Je niko doma? Otišao je neki. Zvao sam. Bio mi isključen zvuk. Kaj si ti već pušio, a? I kaj nemaš više? Dobro, ovak ne bi bilo dovoljno za nas dvojicu. Ako hoćeš, ja neke pare, možemo se zaletiti po još. Couldn't be more than about 9 feet long. She's gathered up all these, like a bushel basket of leaves. People are terrorized by the snake in some parts of its range. Look at it. I mean, she definitely wants to defend her nest, but she's not coming for me. She's not being really aggressive. She's totally defensive. Alo. Pa ne znam, moglo bi, da. Može pak. Kralj se vratio, kaže da se zaletimo do Stolova, oni bi išli na jezera. Pa možemo do njih. Kaj sad ti radi zvuk, a? Fakat si čumar. Edrić, Bog, di ste? Kaj ima? Ma, A? kaj s tobom? Gle, ovako.
Ja trenutno ne radim ništa s furat. A brio sam ako vidite u neku kombu ili tak nešto ono da bi mogao s vama... Ma zajebi to, vozi tamo, benga. Evo ovak, dam za pola G. Za G, evo. I išao bi s vama i... A normalno da ćeš s nama, nismo rubelji jebote. A? Aj, kad se to koči. Jebeno. Ana! Ej, bog dečki, Ne može ona s nama, idemo samo nas troje. samo sam mu pare donijela. Ej, idete na jezera, a? Da, idemo. S autom? Aha. Moj deda ima tam na jezerima neku kućicu i to. Ako hoćeš, možeš s nama kad se vratimo. Da, fakat, da, ako si za uopće nema beda, možeš s nama. Gle, mi ćemo, završimo, Mi imamo vlak na željezničkom u 1:15. Ako ne dođeš do tada, onda se nađemo gore. 1:15, okej. Dobro, di je sam? Bog šta ima? 10 peđu, maniš, bez veze. Reci kaj imaš. Dobro si mi nalazim još par komada, ono. Daj pare. Kralju zimu. Da, znam. Nećete ziheri sutra vozit, položi vozački. Ajde, koliko vam treba? Daj 2 petice. Ja. Koji kurac. Daj ne, seri. Dobro, ajde, neće ti tu niko srat. Daj da ih razdijelim po... Kaj da dijelim? Mislim, moje su pare, daću ti za 2 pljuge i to je to. Da ne pišem ti jebote. Može odmah 20 kuna za bengu. Ja ću tu ostati. Bože. Okej. Dobro. Evo, tu sam. Za minutu sam nešto bavim. Mogu da vidim? Možeš stari se role, Genc. Kaj je tu? Dobro. Pa bio bi red, sredio sam ti. Ajde, želim bok. Nemam rizla. A odi ih kupit. Noge ću ti polomit, pederčino, jeben! Pizza. Šta? Ste kura. Ajde, idemo. Molim? Ne idemo mi nigdje, sad ćeš mi dat za 2 pljuge i kad ti se vrati kompić kidate na 13. Dio. Kupuje rizle, jeb. Ma gle, zajebi ovo, idemo kod mene, solo sam doma, tam ćemo sve spali. Čekaj da se vrati. Neko ide na izlet, jebem se. A gle, sad sam tam vidio Muriju, sjede u auto i presnao jebote. Koji ti je kurac? Ajde, ne opće buri, boli te. Kaj bi ti bez veze strao sam Muriju? Pa nemoj me jebat!
Vozi u pičku materinu, idemo! Da, jebem ti pičku materinu! Samo reci Murija i to je to, ne moraš mi scene raditi da ne znam šta je. Da jedo malo, spori jebate. Da, jebi jebote. Eto, daju spori jebate! Burbite kurac više! Stari moj, jebim ti policiju, sve ovo u pičku materinu, stara pičku. Miha! Miha!